Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra keempat halaman 30. Ada Ibu Yani, orang Bengkulu di Taiwan. Silakan Bu Yani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In Benar? ata'tumuhum In ata'tumuhum wa yaqbiduna aydiyahum wa yaqbiduna aydiyahum wa ajlib alaihim wa ajlib alaihim. Oh bagus. Terus. wa khailika wa rajilika Wa khailika wa rajilika qausaini au adna qausaini au adna walaqad ra'ahu walaqad ra'ahu wa an akima wa ajhaka wa an akim oh ini bukan wa'aj, nggak ada a-nya. Wa an akim wajhak bukan wa'aj, kan nggak ada alifnya. Wajhaka ya nyambung. Wa an akim wajhaka bukan wajhaka ya. Wa an akim wajhaka internetnya. Kemudian wa an akim wa ajhaka a-nya dari mana non? Nggak ada a-nya. Wa an akim wajhaka. Nggak ada wa-nya, yuk. wa an akim wa Wa-nya ajhaka dari mana? Waj. waj. Makanya tadi jangan ngomong begitu. Aduh kalau aku diomelin kayak Bu Arum pasti nangis. Dia jadi diomelin. Nggak nangis kan? Biasa-biasa aja kan? Malahan Bu Arum tadi abis diomelin kangen. Pak Ari rekamannya Keras lagi mana? kalau bisa, Pak. Keras lagi kalau bisa. Wa an aqim wajhaka. Nggak wa'a. Ini nggak ada alifnya. Wa an akim wajhaka. Nah gitu. Wa an aqim wajhaka. Kemudian. Bi'ijlin hanizin. Bi'ijlin hanizin. Bagus. Kemudian. Wa huwa yud'imu wa la yud'amu. Jangan THO. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Jangan yude, jangan kedal. Jangan kede, tapi kete, THO. Wa huwa yut'imu wa ma. Wala. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Ij'alu ya Pak. Ij'alu bidu'atahum. Ij'alu bida'atahum. Iya, pinter. Udkhuluha. Udkhuluha. Udkhuluha nisalam. Bukan ni, tapi bi. Harum Astagfirullahaladzim. kedua nih saya omelin. Nangis deh yo. Udkhuluha bisalamin. Ayo. Udkhuluha. Ude kolkolah. Udkhuluha
bisalamin. Udkhuluha bisalamin. Kemudian Wala takum ala qabrihi. wala takum ala qabrihi. Sekarang suaranya sudah berwibawa lagi kayak pertama saya kenal ya. Fabi. Pak Bada'a. Pabi. Baru dipuji malah salah. Pak Bada'a. Fabada abi awiyatihim. Fabada. Yang kalau Bu itu Bu Lili suaranya gimana Pak Bada'a? Coba. Fabada bi Ada. fabada abi awiyatihim. Pinter gitu ya. Itu ya nih. Fabada'a bi awiyatihim. Nggak bisa saya mah. Kamu mah bisa pinter. Fabada'a bi awiyatihim. Ke hidung nggak apa-apa sih asal jangan semuanya aja ya. Yang ini khalaqana. Khalaqna zawjaini. Khalaqana zawjaini. Rapuh, keras ya. Zawjaini. Ayo lagi. Ini rapuh ini keras. Khalaqna zawjaini. Bagus. Ini berwibawa sekali sekarang ya. Kayak ini pertama saya kenal. Kemudian agak sedikit berwibawa. Saya takut ini. Tenang. Oh, kalau Pak Haidi masa tenang dan fokus jaher. Kok jaher sih? Enggak, Pak Haidi tuh katanya jaher. Oh, Ho katanya jaher. kayak gitu. Iya Ho. dilatih Ya Pak, kalau ngomong ho itu kan harus ngumpulin ludah dulu. Kho. Bisa. Kalau nggak dikumpulin ludahnya gimana? Ya nggak bisa, Pak. Ayo terus. Aduh. Huwa. Udah kelihatan tulisannya? Huwa yubdi'u wa yu'idu. Internetnya Nggak kali ini. ada, jahernya kabur. Silakan. Huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Kemudian Wa khalaqnakum azwajan. wa khalaqnakum azwajan. Lalabisa fi batnihi. Lalabisa fi bata. Fi batnihi. Lalabisa fi batnihi. Kemudian. Lalabisa fi batnihi. Kemudian. Wala muli'ata minhum Jangan. Wala muli. Jangan. Wala muli. Tak. Jangan ada e-nya. Wala muli'ta minhum ru'ban. Wala muli taminhum ru'ban. Kemudian. Firaku baini wa bainika. Firaku baini wa bainika. Kemudian. Wala tahmil alaina. Wala tahmil alaina. Kemudian wala saufa. Wala saufa yu'tika. Wala saufa yu'tika. Khuz biyadika diqsan. Khudh biyadika dhilsan. Haza buhtanun azimun.
Hadza buhtanun azimun. Kemudian. Fi tughyanihim ya'mahuna. Fi tughyanihim ya'mahuna. Kemudian. Ma yugni. Yani. Ma yughni anhu maluhu. Kaidahum. Ma Ayo silahkan. ma yughni annahum maluhu. Ma yughni anhu maluhu. Kemudian. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi taub. Jangan tade. Taub. Do ya. Tad Fi tad taub lilin. Kaidahum kai fi taub lilin. kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tablilin. Taub. Jangan tade ya. Taub. Tad Kemudian yang ini. Wa idza. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'au tijaratan. Wa idza ra'au tijaratan. Kemudian. Yamshi ala rijlain. Dihentikan kalau dibaca. Yam Ya, yamshi. Yamshi ala rijlaini. Yamshi ala rijlaini. Wa ishaqa wa ya'quba. Wa ishaqa wa ya'quba. Kemudian. Hafaf hafaf anahuma binakhlin. Hafafna. Hafafnahuma binakhlin. Wahum la yas'uruna. Wahum la yash'uruna. Kemudian. Wa aksaruhum. Wa aksaruhum la ya'lamun. Wa Internetnya. aksaruhum la ya'lamuna. Kemudian. Ya laitani lam ashwa usya. Ya laitani lam usyrik. Ya laitani lam usyrik. Kemudian. Wa kana amruhu furuton. Wa kana amruhu furutan. Furutan ya Pak. Furutan. 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 Bunyi O. Lah iya. Kan Jawa O. Bengkulu tan ya. Al-Baqarah, Al-Baqarah. Roro, angka 2 tuh di Jawa loro kalau nggak salah. Laqad Roro, jangan lora, loro, roro. Furuton ya, jangan furutan. Ya. Yani. laqad zalamaka bisu'ali na'ajatika Nah, nah, ila jangan na' nake. Nah. na' laqad laqad zalamaka bisu'ali na'ajatika ila ni'ad. Gak nyampe. Bagi dua. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Gitu bagi dua atuh. Yuk. Laqad zalamaka Al. bisu
Bisual jadi bisual, L, dibaca L-nya. bisual. Laqad azolamaka bisual. Bisual. Bisualika na'ajati. Bisualina, bisualina. Bisuali na'ajatika ila ni'ajihi. Iya, ila ni'ajihi. Kemudian La tu'aghisani bima nasitu wa la turhiqni. nggak kuat bagi dua. La tu'akhirni bima nasit. Bima nasitu wa la turhiqni. Gitu, bagi dua kalau nggak kuat ya. Kuat sih kalau La disebutkan. Ya, lah. kadang-kadang kuat, Pak. Kadang-kadang Iya, ini enggak. tergantung ininya apa, tergantung napasnya lepas atau tidak. Iya. Kalau saya juga tadi kan sama Bu Fatona, kalau tinggi kuat, kalau rendah malah nggak kuat gitu. Ya, mau dikuatin enggak terserah. La La tu Tu'a, la la tu tu'a, la tu'a. tu aghisni bima nasit Bima nasit, iya bima. bima nasitu wala Bima nasinya panjang. Bima nasitu. bima nasitu wala turhiqni. Iya. La tu'akhirni bima nasitu wa la turhiqni. Kemudian Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazi. Nggak au nyampe. yazidun. Bagi dua. Baginya gimana Pak? Sampai mana Pak? Wa Ini. arsalnahu ila mi'ati alif. Alaf. Alifnya jadi alaf. Atau bisa Alf. ila mi'ah. Bisa. Oh. Kalau kalau di alaf susah ila mi'ah. Ila mi'ati alaf. Wa Bisa. arsalnahu ila mi'at. Mi'ah. Mi'ah jadinya. Mi'ah. Wa Ila. arsalnahu ila mi'ah. Ila mi'ati. Ila mi'ati alfin auz. Apa ini? Au yazidun. Ila mi'ati alfin au yaziduna. Iya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dihentikan. Dibaca apa adanya aw yaziduna. Walaupun dengan berat hati, saya terpaksa harus melepasmu. Karena kamu udah dewasa. Harus sudah nikah dengan yang lain, kata orang tuanya gitu. Ini juga walaupun Kadang nyampe mm, ini Pak, kadang enggak. mm. Itu kemarin diajarin sama Pak Haidi bisa. Nggak Oh tahu iya. ini. Kan ada efek lain. Mungkin sama Pak Haidi nggak ada groginya, nggak ada terteran. Kalau sama saya ada gitu mungkin. Ada Ya efek lain. ada Heeh. getaran. Ada getaran. Jadi itu yang bikin bikin grogi itu jadi napas kita jadi nggak panjang gitu. Tapi dilatih terus insya Allah terbiasa nanti ya. Ya. Udah kelihatan belum Ikro 5? Oh belum ya. Belum. Ini Ikro 5. Ya. Udah kelihatan? Kesel. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd. 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 Segera alhamd. Walhamd. Walhamd. Ma'alhamd. Ma'alhamd. Bilhamd. Bilhamd. Lakalhamd. Lakal hamd. Wal asr. Wal asr. Wal fajr. Wal fajr.
bil Fatihah. Bil Fatihah. Fil 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 kitab. kitab. Fil kitab. Bil Islam. Bil Islam. Wal Wal apa? Wal iman. Wal iman. Fil kitab. Bil Islam. Wal iman. wal iman. I-nya panjang. Wal iman. Wal iman. Wal iman. Kemudian. Wamro'ata. Wamro'atuh. 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 Kemudian. Wastaghfir. Jangan wase. Wastaghfirah. Wastaghfir. Wastaghfirah. Waqtarib. Waqtarib. Bismik. Bismik. Malqori'ah. Malqari'ah. Wal'adiyat. Panjang. Wal adiyat. Jadi gitu. Jadi mad ari disukun ya. Karena ada mad asli ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ada hukum lain. Wal adiyat. Ada hamasnya. Yuk. Ini kenapa internet ini ya? Gak apa-apa. Mana sampai mana tadi ya Pak? Wal adiyat. Ini nih. Ini. Wal'adiyat. Kemudian yang ini. Bil marhamah. Bil marhamah. Fil ard. Fil ard. Alal af'idah. Alal afidah. Bil jam. Bil jahim. Bil jahim. Lil kafirin. Bukan bil tapi fil. Fil jahim. Fil. Ke bawah salah ya. Fil. Oh ya. Fil jahim. Kan jadi bil. Jahe Fil teh. jahim. Jahe. Jahim. Fil Jahe. Jahim. jahim. Fil jahim. Yang ini. Lil kafirin. Lil kafirin. Wal musyrikin. Wal musyrikin. Bagus tuh. Masya Allah. Gak sia-sia belajar sama Pak itu ya. Sama Pak Haidi. Teruskan ya belajar sama Bu Arum sama yang lain-lain. Ya, sama Bu Lilis sama Bu Fatwa. Ya, maktasabat. 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 Maktatalu. Maqtatalu. Fil ard. Fil ard. Sayubtilu. Sayubtiluh pendek. Ya, sayubtilu. Kemudian Wa maqomi. wa maqami. Wa bil akhirah. Wa bil akhirah. Minal ghoiz. Minal goyul. Goyul. Bukan jangan gois. Goyul. Nggak tahan. Minal ghoiz. Jangan ada e-nya tapi. Minal goyul. Jangan ada e-nya. Minal ghoiz. Minal goyul. Kemudian. Wal afidah.
wal afidah muz'i muz'inin mul'inin gisarwah gisyawah gisawah gisyawah mu mu mu'jizin 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 mu'jizin. Kemudian minal musyrikin minal musyrikin wa ma'wah hum wa ma'wahum wa ma'wahum bil mu'minin bil mu'minin wa mau'izah wa mau'izah fi tughyanihim fi tughyanihim wal asal wal asal oh panjang wal asal kemudian kamiskah kamishin kamishkah kamiskah kemudian fi hasmuh fi hasmuh la tu'akhizna la tu'akhirna ghubronaka gufranak kan dihentikan oh iya ya gufranak lupa ada Pak hamas guf guf ghubronaks f guf gufranak gufronaks pinter ini Masya Allah. Ini kayak seperti semula lagi nih berwibawa, tidak celengean. masa yang Amina, kemarin itu amin. gimana orang lagi ngorok tidur disuruh ngaji Cara sendiri mau, ayo. Orang nggak ada paksaan. Kan cuma nawarin doang, mau ngaji nggak? Mau, ya udah. Yuk, kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Amina jadi amin. Kemudian. Nasta'in. Nasta'in. Muhtadin. Muhtadin. Ainal yaqin. Ainal yaqin. Waturisi. Apa ini? Panjang Benar? tuhnya enggak, Pak? Panjang kan matobi ini doma dengan waw mati. Ini kasro dengan ya mati. Waturisinin. Ninnya juga Ninnya panjang. panjang. Ada disebutkan ya. Waturisinin. Waturi sinin. Nanti kamu, ini udah ikro 5 ya? Ya. Kan Pak Ari sudah bikinkan rekaman yang saya sendirian tuh. Ikro 5, ikro Ya. 6. Nah itu ulang-ulang. Di situ ada hukum-hukumnya. Watu, tunya jadi matobi'i. Kenapa? Karena doma dengan waw mati. Rinya kosar, rinya juga tipis. Si matobi'i, ni matobi'i. Matobi'i yang ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad ari disukun. Ada di sana ya. Kamu buka lagi di ikro 5-nya. Ikro 5. Kalau kamu nggak ngerti nanti minta apa, nanti dibikinkan lagi. Oh, Pak Ari, apa? Ya nih mah pengen surat nikah. Surat nikah. Itu surat An-Nisa ada ya. Atau surah ada khusus surah Mau. Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu ada tentang nikah itu kan. Surat nikah. Surat nikah, bukan surat kawin ya. Surat yang untuk nikah maksudnya. Kemudian yang ini, yaksibun.
Jangan yaksibun, yaksibun, yak, yakdzibun. Zal, yak, yakdzibun. yak, yak, Yakdzibun. yakzibun, Yakdzibun. Kemudian. mustah, mustahziun, Mustahzi'un. mu'aridun, Mu'ridun. muslihun, Muslihun. fil uqad, Ukad, 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 ukod. Ukad aja. Ukad. Fil ukod, fil, huruf O. u- Oh, fil ukad. fil uqad, Kalau ukad mah itu kakaknya Bu Lilis karantina itu, Pak Ukad. Fil ukod, ini ukod ya, fil jangan ukad. uqad. Udah Pak. Kemudian sampai bawah. Iza, Ida hasad. Aduh. Coba gimana Bu Lilis ida hasad? Ida hasad. Mana? bikin greget. Nah, Iza hasad, Ida hasad. Kemudian. fi tadlil, fi Fi tadlil ya Pak. tadlil. Fi, Dihentikan kan? Fi tadlil. fi, fi tadlil, Jadi panjang. Fi tadlil. fi tadlil, Kemudian. ashabil, Fil. Ashabil fil. Fi tadlil. Boleh Lilis. Fi tadlil. Fi jadi agak ngangkat sedikit jadi hilang. Fi ashab, tadlil. Ashabil fil. ashabil fil, Ashabil fil. Kemudian. yak, yaktali, Jangan ada e-nya. yaktalifun, Yakhtalifun. Yakhtalifun. yaktalifun, yaktalifun, Kemudian. minal muftorin, Mumtarin. mum, Mumtorin. minal mumtarin. Minal mumtarin. Segini dulu ya. Ya boleh Pak. Boleh ya. Karena memang masih ada 2 lagi. Mohon maaf ini. Mulainya agak Ya Pak. malam. Kedinginan. Tapi udah banyak kemajuan ya. Udah bagus. Sadaqallahul Diulang ya azim. rekamannya ya. Jangan lupa ya. Rekam Iya ulang. Pak. Diulang-ulang. Itu. Terima Ya. kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.